سلاف و ریز تماشاوان هیجا ام ده برنامه کردی هند بم ده دی سال پیش مری وانا من بخیراتن برنامه ما حوالو هنج بخیراتن بخیر لما مستم من چاوانم باشن هم چوانم باشم خودش برازی به از جواشم بله ام ده برنامه بوری ده انجی درس بوری ده ام سر دمال سر زمان ام سکنی بون دلی کرا ده زمان ام سر واسکنی بون ما ده زمان دیت بون دمانها و دما بوری یا دیار انجی یا تدایی ام سر واسکنی بون ام ایروجی لسر دما بوری یا ندیار ام ایل سر وی بسکن بله اونجی آماده نه جبوی درسی بله بله مگو چه مگو دما بوریا ندیار بله الفيدري نزانش خود دم ما قلت مو زمان بوري Türkiye bejin geçmiş ne diyar emkarın bejin belli olmayan ne diyar bejinçi belli olmayan ya da belirsiz. yani ji emkarın bejin belirsiz hoşiktir çebbi belirsiz leku em hevra be fikrin Türkiye bejinçi mişli geçmiş zaman ne emeci bilmiyorsun anji öğrenilen geçmiş zaman be her du şeklacı tegotin magoçe jboy ve hami em bejin mişli geçmiş zaman. Bəli. Bəli, məqod Kurdi də disa vəka Türkiye anji belki je judadır zaman hene. Zaman ecid Kurdi də ev zamanı Karbejin dema boriya ne diyar anji bi Türkiye məqo mişli geçmiş zaman ve derece qaideyin ve hene emi servab sakinin em peşil bejin çık kirda haya kirda ما بريان هاجي قلت ما بدي سام تخازن بيجن كردان بيجن شيء كردا özne بله يعني يكو دكه شكرني اللي كراش فيلا كرني دركتي ام كارم بيجن بيشترا ان بيجن برسر يعني بيشتي فيرا ان بيچه هيا برسر برسر چبو هم Türkiye bejin nesne. Beli. Pişti vere bir eser heya. Piştire en bejin leker heya. Leker. Bu pişti leker. Leker çubu. Magot bu fiil. Hem bir nevisin veci. Mama usta. Ma brasar diti bu? Bir eser belki mene diti beji. Belki şey de mene diti be. Bir eser jboy nesne bejin. Magot leker fiil. بله و پشتی بیره ان بیشن پیوک آنجی قرطاف بیشن بله پیوک آن قرطاف چنه پیوک آنجی قرطاف ترکید بیشن اک قرطاف جد بیشن و پیوکشی دبیشن بله ام چاواد کن ام الگور ve formüle belki em havoki xwa çê dikin li gora dema boriya ne diyar anjî mişli geçmiş zaman belê lê em karin vê jî bêjin ev bireser her dem lazım nabe carna jî gerek nake yani em bê bireser jî dibêjin malumat hinek havoka da bireser hene hineka da tune ne dibêjin ware gerguhêz anjî ne gerguhêz yani geçişli geçişsiz bir şekilde bêjin ام یکه پیشی کو برسر تی دهیا میب کاربینن ام بیشین چه میکرده که بنویسن یا پیشین بیشین چه من پیشتی وره مگو برسر کی ام شیر بنویسن شیر چیه süt süt şiir بیشین süt بله yani ev peyveke من غلط نویسینه سیر sarımsak. Hem sirci benisin her menevisiye. Peki talaqaya bir çıkamarni neyrum? Sirci mago sarımsak. Mamuz sarımsak ya sarımsak. Brasti. Evci psikiyatrik mazına. Yani askarın bejim neha gelek
çavkanî sarımsak kabul dikin. Li hêjî hinekine bêjin sarımsak. Yani li ez karim bêjim ji sedî not sarımsak kabul dikin. Belê bi rastiya ew malûm e peyvên hene bi dişekla jî têne gotin. Belê. Yani bêjine vêre Tirkî belkî bi İngilîzî bêjin metates. Yani dip de denk cihê xwe diguherin. Wekî Kurdî de bêjin çi destgirtî jî bêjin dergistî jî bêjin. Yani ew de denk cih diguherin. Yani yek çêwir yek çêwir. Yani onakê çê dibe di gelek. Mesela bêjin çarêk. Çar û yeka di Tirkî de bêjin çeyrek. Rê û yê cih guhertine. Her bêjin metates zimanda. Ew jî belkî yani belki sarımsak jî doğru be, belki sarımsak jî bi piranî weke sarımsak kabul dikin. Me goçe sîr, şîr di Kurdî de em bêjin süt. Heta em karin bêjin peyveke dî jî şîr şeban bêjin çi şîrîn. Yani şîrîn jî çi? Me jî binivîsin. Tatlı. Şîrîn. Lê em karin bêjin ku ev ji şîr hatiye. Yani di tahma şîr de. Yani tişta ku tamayê weke ya şîr be em bêjin çi şîrîn. Êdî Tirkî bêjin tatlı. Belê. Me goçe min sîr lê ker em bêjin şîr em çi dikin? Vedixwin ne. Li herêm ne bêjin me xwar em ji bo tiştê hişk belkî ne ji bo xwarinê em bêjin xwar û ji bo tiştê avî em bêjin vexwar. Belê. Me goçe min şîr ve من شیر و خوار کتبیم و خوار ev nake dîsa dema bûriye lêya têdayî yani diyar e. Tamam. Lê xwe ku te got qertefa an jî pêveka ne diyar te pêvekir em bêjin min şîr ve xwariye. Belê. Min şîr ve xwariye. Yani kengî zû de. Yani nayê min belkî neweya. Ama ez zanim ku min vexwariye. Rojekî bi zarokî an jî berêna 20 sal 30 salî werhasil. Yani jî mesela bêjin ez çûme Diyarbekirê. Kengî zû de ez nizanim. Ama ez çûme qet'î ez çûme ez zanim. Belê. Ku te got ez çûm Diyarbekirê wekî ku bê şevî dî an saetekî dî an rojek beriya niha dî sê roja. Neweya nêzîktir e. Lê ev çikî dî dûrtir dikeve. Terî gelek çavkanî ve îyê bikar nayînin bêjin berî yê î nayê nivîsandin em zêde ser û nasekinin gelek çavkanî ev bi şeklê I tê nivîsandin vê zanibe. Belê me got şexsê pêşî min şîr ve xwariye dû viran bêjin çi te şîr ve xwariye yani dîsa hinek bêjin ve xwariyî hinek bêjin ve xwariye em karim her du şekla jî bêjin ve xwariyî Ajî bexwariye. Belê. Piştre ya sisiya, kesê sisiya, an jî şexsê sisiya di şeklê wê hene, nêr û mê. Neweya. Mesela karin bêjin wî şîr ve xwariye, em karin bêjin wê şîr ve xwariye. Belê. Me çawa got? Wê ji bo jina, ji bo pîreka, wî jî ji bo zilama, ji bo mêra tê bikarî. Bikaranîn. Te got bê wî şîr ve xwariye zilameke xwedê dibe wê şîr ve xwariye ew jî jinek e. Belê me got ev di şeklê wê hene piştre ev nakê tekane bûn yê pirane dibêjin çi em dibêjin me şîr ve xwariye. Me şîr ve xwariye dû vire we şîr ve xwariye piştre wan. Ewan an jî wan. Wan şîr ve xwariye. Belê. Me got çi? Me mînakek ji bo dema boriya tê nediyar me de. Belê. Ez dixwazim lêkereke dî jî bidim. Ev nakê me bi çawa kir me bi bireserê yani me bi nesneyekê bikaranî em ê yeke bê nesne. Mesela bêjin çi? Bêjin ez ketime. Ez ketime. Li vê derê me belkî vê nakê diyar dikê. An jî em bêjin çi? Tu ketî
کتیی آن کتیه هر دو شکل جی ده گوتن چتر ام کارن بجین کتیه دوران بجین او کتیه پشتره ام بجین ام کتنه پشتره هون کتنه و دیسا او کتنه بله مامۆستا دەما کو شوونە لێکەرە ناووارە چاوە وەرە نویساندن مثلا ناف بي اما بيجين شي مثلا از يعني ام تشتر فيناك بالجور ليكري بكارتين يعني ام كارن بيجين نافي بير ناي بكارانين لي بالي الجور ام بيجين قاعدات بفكري مثلا دما بوريا تدي ام بيجين شي از ماموستا بوم يعني كنجي دما بوريدا اف ماموستا نافا وقت كتبه يعني نديار بي تبيجي از ماموستا بوما يعني اي تي بدري لبراستي يعني وكفات دميدي نايب كراني زيد نايب كرانين قالك تشتي كردي هنا كو زيدا اجبر كو زمان نفيسه ام بيجن بلافنا بويا هناك زمان هناك بيفك نهاتنا بكرانين يعني انجي كيم هاتنا بكرانين اوات بيجي يك جواي بلكي بله از ايش سرفا جيب بم بله ونفيسنا بله بله ما قوفناكي ب برسر بو نسنه بو افناكي بي نسنه بو از دخوازم مالككي بنويسم جهل بستكي لو درجه برسكي جو بكم مثلا بيجين چه ايشا مجاز پیدا بويا ایرو لمن دجوار بويا هيفي دكم حقيقية پشت بيشة ويران أزم پشت معلم خراب اش كدري مستاندية جي هلبستك فقية طيران نه بفي امكار مجرديفه ويران ازم معلم خراب بفي تكراري هلبستك وياها بله مگو ایشا مجاز پیدا بویا ایرو لم ایشا مجاز چیه يعني ايشا كان نورمال وكا تاي وكا سر ايشي والحاصل ايشي كوتينا بدن انسانا ايشا مجاز پیدا بويا ايرو لمن دجوار بويا يعني ايرو زيده باندورا بير سر من خويادكي نويا دجوار بويا امكارن دجوار بنفيسن فيدري دجوار بيجن زحمت لي انجي اتكلي بله دجوار هيفي دكم حقيقيات بس هيفي دكم كو اف ايش المبي ايش حقيقي يعني وكبي افينا خدي اشقا خدي وقلتي تشي ويران ازم معلم خراب الفيدري استخوازم جو بپرسم لكو دري قرطافة انجي ام بيجن ليكرا دما بوريا نديار هي بويا نعم مثلا بيجن تشي ايشا مجاز پیدا بويا يعني ده زمانکی ندیار ده بلکی بویه مثلا وقتی دکو پیدا بو دیاره نه ویا او هم تیده نه بیچه ortaya çıktı لكو بويا ortaya çıkmış ايرو لمن دجوار بويا دي سعيني وكويا للفيدري اف نافا جبوي دمان هاينا هي فيدكم حقيقيه ايرو بله كرمك او هوكا ديامين داش تبع ايرو يعني ايرو لمن دجوار بيه مثلا ايرو من معلومه يعني ايرو يعني ايرو ام بيجن از باندورا وي فهمدكم اما يعني ديسا لسر من هيا يعني مثلا بيجن بالتركيج يعني ام الا هو الدور نفكرن يعني مثلا التركيد بقى 600 yapmışım معناه بشيء يعني نبرنها 5 ساله ب 1000 سالي يعني ايرو
حتى مثلا ساعات هشتا النهات اللقا يكيتي تبي ما تاشتي خواريه بتركيد بيجي قهوالتمي yapmışım yani zamanı yani en bejim Türkiye öğrenilen geçmiş zaman yani bir zamanı ne diyar bu kartini yani amni karmej ille yani duaktaki ne diyar diye yani canacı am bejin te bu karanin yani iro lemin dijwar buya ve kakubi az ve paşiye az fark dikim معناه كولها وصها نوع Yek evki yüzdüğünü yani özellikle bejin bere de halas bir yani. بله يعني وكو بيج نو ام فرق دكن يعني ام نها ام ليدنرن بله yani demaki devam kiri. يعني ام Ama بله ona halas bir yani. يعني ona karanlık yani. بله ارين ها سكنيه راستا Kuarın sen daha nahu yani mesela. بله يعني وقت كنت تقول ايرو لمن دجوار بو وكو بايرو تاني تشي بو اللي كنت وقت تقول ايرو لمن دجوار بويا وكو باز ايرو فرق دكم از ايرو جنو از هيني ويدب وكو هذا ما كدريج دبركي دس بيكر بي والحاصل ما قلتش الفيدري بويا هردو بويا دما بوريا نديار كنجي ام كارم بيجي برنامج نزكي بين صالي فقيه طيران قوتيا ازي ميناكا كدي بدم gezmeyin وان صاد ونونان آورين أسود عيونان رادكن أو قتل خوينان رادكن أو قتل خوينان من دية و دل شهداء اف تشد بيا كيبي هلبسي كيبي ملاي جزيرينا دام كفنا مثلا كو اف زمان افناكي بتشكي جهف جداينا افناكي بتشكي دي جرانترا لي براستي دام هر دكاج عينيه نعم ملاي جزيري وفقيه طيران هر دكجي د عيني دميدا د عيني صالي دا جيانا خوا درباس كرنا يعني هم دمي هفدونا لبلي زماني يكي تشتر امبيجن وكريا تشتر زلاله يكي بتشكي دي ملايزي جرانا الفيدري ازي معناه بيجم انوني بيشي بيجن اجوا برسم الكودري هيا الفيدري كرمكه داويه ده بيجي شي من ديا و دل شهداء وقت بيجي من دي من دي يعني تكلم بيجي من ديجي تكلم بيجي من ديتجي هر دو شكل اشتي قوتن مثلا ملاي زريد ساد بيجي من دي سهر شاهي مجر لبسي دبر مخموري بو من دي نبي من ديت بهر دو شكل اشتي قوتن وقت تقول من ديتيا انجي من ديا ابناكي شيا بيفكا دما بوريا نديار ملا قوتي شي جزمين وان صاد ونونان جدير الصاد ونون جبوي تشافو بريا تشافو برها قوتنا آورين أسود عيونا أسود وعيون هردك على بينا أسود رشا عيون جي برانيا تشافايا تشافك عين قالك تشاف عيون دبيجن آورين أسود عيونا أتخوازم آور بنويسم آور تشيا باقش بولوب سرت باقش أو عورة عور بله سرت باقش سرت باقش أما ويجي بنويسن أو جد بيجن شيء عور أو يجي بلوط يعني عور يعني أم بيجن قلتلك وزيادة سرت يعني جي هشك يعني جي شافكي أم بيجن الزحمتي البنرنا البسفاني كيما ديجي قلت يا أنجي استرامبيجي كيما قلت يا عوري أسمرة هارن وقدر بي شرور ما عوري أسمرة يعني قلت نيريناوا أو قصيد جوارا بلي ما قلتش رادكن أو قتلوا خينان يعني أو تعافوا بر أو تعافي رش قتلوا خيني رادكن هنجي خوشكن هنجي أو قصيد جوارن من ديا ودل شهديا يعني من ديتيا بسري من هاتيا ودل مجي شاهدي ويا أستخوازم هركي بيفكي جوا إشخوا نابي تشيا هفوكي كي بسينم بلا بدفي زماني دبن زماني مدى بلا بمجارة مرة على قدر بن كلام كجهات
بيجا من كيس نجاندن من كيس نجاندن نجاندن انجي نجناندن معناها به چیه ما دن برز بيجم نجاندن انجي نجناندن ان بيجن استفلمك تركي istiflemek. استفلمك بله İstiflemek çiye ama استفلمك مثلا بيجن ريسكرن سرهفدة. سرهفدة ريزدكن يعني عم بيجن ها لجور ديزمك، يعني سرهفدة. ديزمك ها، تركي بالضبط. معناه كده دي جنابك dizmek, ديزمك istiflemek. أري استفلمك ديزمك مثلا بيجن شيء از فاكيسان از دنجنين يعني راس الجور قايدك الجور عم بيجن ميزينك از دين مسر هدو بشكل عم بيجن نجاندن أجي نجاندن لجور هريمة تجوهرتن بهردو شكل اشتيجوتن حسن جان كلامك من بیست که او چه گنده خواه ازت بتشكل دي بيرسون فيدرك كماسيك تونه من كيس نجنان دنا تنا لا تقوم نجن عندن نابيا ام بيجن ديار او دمو بوري بله تقول بتشا حسن جان من بیست که او چه گنده خواه او چويه گوند خوا خواه چويه گوند خوا بله الفيدري امج ي زانن كو چيه ندياره كان ندياره. كم زان كلام تمام. كتجي قلسو من berxik ceriban, cerandiye. جيران Cerandine. من برخك جيراندنا بله برخك چنه برخك Koyun, kuzu. kuzu ne Kuzu. برخك Berxik. kuzu yani كنت بقوين مزنتر دبن او جد بيجن مي ان مه مي. بيجن بله جيراندن otlamak Otlatmak. ne otlatmak Otlatmak. جيراندن otlatmak بله بهمم جهان داوية دم أخوة داوية درس أخوة تشكيون ببرسن هاج بوي في مجاري نعم Namam مسلم usta. Ben fahmtim. بله Gel, başlam. من درس جديد سافدو بين إن شاء الله بله تمام شبانه هيجا إيرو ديسا برنامج مخلاص بو أم جهان داوية درس أخوة حتى درس جديد ديسا مي بهبربن إن شاء الله بمينة خير خوشية ده بخاطره